Mesanso Bibia Akwaba Edeba Emergency Ghana TV eso. Enne ye story a ye sakane ye nua be me bi abepiemu ewa hase a. Ode na asem abedan ochinoko ewo Esja TV. Na ebusia hey me tie audio no mu nsem no. Nyama akwase wo ewiase we mu ayewo. Ye nua be man nsem a oka no. Ebusia nsem koso pa nsem koso ye nua bema no abehye ne life experience ewo Esja TV enne ebusia nyama akoso papa enye na menti bi da se mema nso etimi ye hook I mean to be that. The first time I met here, in some way, you have been managed candidate, papa. Sugar mom is nibi yebi. Presenters phone su yebi. You have been ma abekan sem. Abeka nsem pa doctors wom form ima wom mema wom sugar mummies na nsem a ye nua be ma aka me ntimi nka nti ye nches ye beko ni akwa akohwe video ne e dia ba ye ba na di bibia ato aso hye so se obe subscribe na wa like na wa share so e dia ma fofo na dani nso now the commenting so e dey about comment say yanko share video ni e ba mama hello da mo kwaba yeah exactly bibia bokode nyame adu bibia e fine da good akata wani bibia kama patwa empese obi abe hunti feel free na ye ni nkomo abusua abrantie ni be kasa inu na edin bi be pie but edin ni ye be to why din bi ye pie bia de gisem na ma kwa seconds obodin mu why matida me da se abusua 40 adwuma de ni ye be ma kwaba eh jada yo patwa ofi be sen patwa ma di 39 years 39 patwa o ma sen patwa me niba pe patwa we Roman father na da patwa de bi ada e ko seminary se me ko Roman father for school na ko konto kwa yi medi no be the spray go me ho na me ko school St James e wo abisim afere me mate ba ko se me de ma perfume na egu me ho obi a me ko Roman father school me ko fa ma spray go me ho ai dai ese ni me wo get medi ha tinya me sunu wo me mu nta me bu sasa da patwa de bi nya Roman father na de na 39 years uni bayi na wa na umpe da minyanka me oba but some be brave entina matu adwumo se si ade me ndwin kra ngo se mere me wo ba na ewia me wale kra ne yenko pe Roma so na be ma na coach training be na be Roma for the sen one no ndi ada edi kan na ada twa to no ba hia be se ni wada Roma da ache minkai okay ada twa to no ba hia dampam na sa daniema so ache kakra ache eno tue sika na wo fa na say wow girl last one na ebe ma last one na ebe ma patwa okay now fa no twa to patwa me da sipi e ma ne me ma so ne oba da ne so ne be ma da fa no to no emu de na e kama wo fam ndari na e kama wo hwe ma e ma de no so fa oba be ma to sa na umpe oba bi ma wo hwe me kasi me fem ma no me shift ba me ma no I think say na me ma ne be nya film mom honom think say honom ye e chemba na me ma tum ne homom o mutumi pa ho ya na say ansana ne beda no wo hye na ma machine bi ade wuram ana de ko bonsu wo fi mo na host na wuram na wurum o da di member ne bebre ya neat chemba hey mama show mo no sa ena member no me kasi me check here I think say member no here neat very neat because member no answer na woni ne ba bibi sa no ebi wo bantu a obekọ akoye ni yem ye ni they have a lot of things omo here
So obana say we need have sex you feel okay over you bemba na say you feel unhu bibia yeah we okay and emba no bi mu kra emba no bi mu me no mo hia yeah enti emema na wo yadwuma radio so na afa ofa mema omo yadwuma radio so TV so dodo be sana afa wo omto mema no mostly no mema di mpacho na mate mema no radio stage we radio mema station bi adi o mesro pacho memo that pacho mema no yadwuma radio station ni TV no dodo sana wo bu omto agum omudoso nkitwa ba ni omo agidi ni ka se bia ba ko pe ba ko na agidi na oni ni namfofo ni bia me ana me ni mo ni namfofo ni bia na ma share MP bi so da ma share penyi bi pa enti omo no udi omutu no omo si edi udi bia na se udi omo nkwa na udi wo mo daroma mostly no me no na omo no ni ma me ko ho omo no I say omo no pekote akese na me kwati so wa so and a movement ntina me there ya me kotena na ma link bi na me ko hye omo nti woni ni kosa na se ohun se wo yi ade wo mpa ho a wo ho no ma wo na asa frɛ ni yonku say like my small boy bio na o ya ade pa so ka me pesu bere wo be hye na nti wo ho no ma na ya sa ho queue up aire amobi so yeah sa na kwa di waji di pand odi nafofo am yedwuma radio so but ebi ka news me share ni mo okay station na o yedwuma na ebi ka news a share mo okay ana ni nafofo bi so mo wo abonten a omo wo mo bibi papa bi yere edi ma share mo so bibi okay na e man so na yedwuma TV so ni radio so na so e omo de man share mo be sugar mo mi so mo wo mo sika papa bi na ma share ye be ba ho me da se abusuafo abrantie ni din komo me de ni fin kran e na me de ne bae kakra bi we ye ni a kire no se mema mo ye dwo TV so ni radio so be mu di mutrum mutrum ene ye kase ye body na ene ayiro ye body no si ye de ye ko ye bo me da se na ye hwe minim se enka emma na ye hook up but wo be ma no wo ye hook up e ba se na be wura se adwuma no e ba ne se da member ye hook up te na omo da so ye bi se me nyankra me tun yanka me nim se kuma se de unnim papa na ni na nkra na no se e wo so de na be hook up kakra bi de na be wura na me wo me ma me nchen wo me mo di re yanko nkra bro no bi so na ye me ma me kitwa so me free e krase no ho na metena ye okay so me ma me be yale wuye e na me shifti kwa agbogburushi nti agbogburushi ho no mo na me kotena me sister ho so me sister no so ma me kotena because no a group den a manhwa na ede da so me ntimi no mo sa so na me sister so wadamfo bi a owo omo e ban kolle ho no na agbogburushi sai ho no so me kotena ne nche so tira na me ne te no I say adisa na opie ade be chi oba me kita phones bebre emo nyam so oba kono di brand new moto aba so na me machine say no boy obe cromfo so I decide say me nyere boy na kwotena ne nchen boy na me kwotena ne nchen first so me decide say me nyere me ntena ne hobby e na me ka kire me sister say okay obe do obe hu de wo obe de no apo bi ho na ma ya de masa kwotena so na ye wo ba bi wa gbogburu so no ya fra konkonsa ba oho na agbogbushi gangsters ni nyina minka si akra akromfo no half oho na ombeje omani so enwumre bia ya na ma yere makotena hobby so na man bi so ye de ba ho ono so oba de bi ohun mi o si ade na ma yere me ba na yesa ma yedo bi sa ade e no bi sa me fa na metie e na me ka bibia mete ni nyina yere kire no ne asie no so ono kwa na ti garawe oho no mo agbogbushi bebi ye fe garawe nti me metena ne ho kakra so me kotena honum a no so no wi ni tramo ni that kind of way na oshiba na me so me ni nyere enji sa nyama no ho so ya call say am ni so nyashi na satana na wivaro ya ede eno na di fanyama ya call station na ni na di train fanyama obi be si a cars ni free across ba nyama na ina no na ede ya kakra so na wi ni me ba o hia opese me nshi bi na e me ahometi me so na me mpesa nyama no nti konkonsa ba ho no ma enwumre bia na ma yere ma kwotena ho no mo de apa e bia saba ko bi na metimi be dwema nti last bi no ho no bi na man bi so yere ba ho no mo oba ye no ohumia no se
ɔtwe bɛm no say ho ɔfo na aden de bia maba ha 2 time me stay do the way out we a very nice boy uti he and I make us so me senior man me ni na de ti wa ha no so no so ono oti osu we kind of papa yi down ho no mo no sa area ho no mo no ye de oti so se me de met me abetena ne ho metena ne ho de am ba fili obema me bibia bia mama ye de ma fili okay and am see you mate so esa no so no papa man na me ni ti agbogro shi ho no mo no so na system me nka bibia nkyere ne si manye adwuma foforo me akwe na saa kasa ne nyem no papa no so ka kyerɛ me si me ba ho no ma hotel adwuma no obema ma ye de makoye so me ka kyerɛ guy na me ne tena ganse oh so obema me adwuma mama ya ma na sa ma me bibia da feel comfortable amenya de me nko so me ye adwuma pon one day bi na me ye de me yi me nyama bi do share me school bag mo we bag na pa me ro kyerɛ me direction na me de me ba sa tam na me ni for tro ne number ma me so me space to space e no no aye de kyerɛ me bibia me de ma be gina no na me ko gina ho no nti me gina ho no mo na ono aye de eye de me sa friend no obe family e ko fie ho no mo na me ko dru fie ho no mo da nya me se nka no ko me ni kakra because me ko dru ho no mo no a lot of guys e wo fie ho no me bia so wo fie ho enije bia ho no ye de e wo fie ho so me dru no my star bi but obi e dem bi na boys too na wo no so ha na me dem beda so ho na me da adichi a eduane medi eduane la eduane die da nsa bibia ho no mo opia na mo ayede wakoto tobo shorts ni ntale mpabo ni we di ayede abrami so me na like I was wondering say ni paisa obama be hotel edwuma na me ba no so de bia me tifie me didi kama so me shantale pa me tu perfume papa gu me ho so what is going on so me imagine say me nyare me nhyɛ dem bi samu asem so ya ho so boys no mo ho no mo no ade besa na obi ayede address ayede epi ade be chi na mo ayede o ma ba so me I don't know what is going on me ma didn't say me da situation say obayede obepe hotel edwuma ayede apma me so one day bi me ho no mo no aga kire me say sisi abebi aduro ni die opese onye de on ka na ewu mu ni nyina nye de enkire me and I'm still meetie so okasa na me yemi shime kakra da so na me pese me hu ne ekoso no boys no so me bi so mo pese mo ko mo so tam so ba ko ye dwuma obanya sika ne da kind of way so one day bi na oka kire me say opese me nye de me start dwuma no na dwuma ne eye se ni na ye de etie na boys no mo wo fia se ni nyina ye de eye sugar mama business no oye de oye oni mami fo ni bebre askafo no mami fo no mo wo musika mo bibi papa di ni so obe linki me up ayede amma mo sa mami fo no me kono me ko service o mo a sika de be ba nti anu sa no odi kan hwe me be ma no si me ma qualify for edwuma no so me ti fie hobby so me ho wande wakototo emu boysha shows ni nyama bebre difference in talent pa body de bre me no say tamaso se me de me start edwuma na ono ni nti amayede maba ha se no that to be frank okasa ni me yemi sara because ade a menyere menye bi da na first time me makoye ni dia na I was like wondering say then ebe koso so me ko share obi first time or ma me ko share ma me bi me ko inside night ni nyina na me be ma anyere ansole because ohono no me ko dru fie hono ye ma me ko like baby a ye ma me ko gina ye driver be fa me ma me no me ko share no me ko inside me ru fie hono no na ye kan the security wo fie hono and the driver and the house guest wo fie me ko fie hono me ko ma me ni dem ye mi shimi ama me be ma ye de edwe at once me ni antimi anyere anya bibia so den ohono ani de me die o ma me die e ma de me die kra me ntimi nda because me ni guso e na wa frɛ guy na me tin nche ni say me buy na adwuma na sese me nyane ma antimi anyere antimi anyere e na guy so no problem nti ade chi na otua me ka e ma me yere me ba fie so me bedu e na guy ni bo egusan ya address you kama si kwana ko ye adwuma ukoya wakoflo bi boys na wa ha ne sa na obi ayo eno na editual lad be ni whatsapp be la wo ba ha ni je wa ha ne no na de
yɛde so next time yɛkasi kɔyɛ bibi na sa wankɔ ya mebu bɛfu so ɛno no ɛna ɔno guy na mete ne nkyɛn wɔ osu hɔ no no ɔno akɔ na ɔkɔ pepɛ nduro bi a yɛbɛyɛ dɛ yɛbɛnunum ama yɛagyina so kama ebi ɔde bɛhyɛ bitters ebi so yɛ herbs ntu num a bɛsi 30 minutes ana ɔba woro ne ho ne sɛ obɛma nsɔle na kyɛ sɛ obɛma ne nyɛ dɛ ɛnyɛ adwuma ɛna ɔyɛ dɛ ɔtotɔ nduro no ma me na meyɛ dɛ menum yɛ so medanya ne ɛna the following day ɛna ɔso another woman me so mɛ dɛ mɛsa akɔhyia no ɛna mse mate ɛna ɔbuki bibia na taxi na ɔba bɛfa me ne de me kɔɔyɛ na me ne maame ne yɛ dɛ me kɔɔyɛ na me ne maame ne yɛ dɛ ɛkɔ dae yɛdua ne me maame ne ho adwuma paa ama ɔno ahu sɛ yɛ maba na adwuma na mabɛyɛ no so mayɛ ade so me wie na maame ne friend so guys na link your mobile and I think say me pena me na mayɛ na ade a wɔhu sɛ ma wosu no mpa so ama ne ni ayɛ agye so ne ni bɛgye me ho ama mbɛtena guy no hɔ ma me no na ebi kɔ once a me metimi kɔ twice metimi kɔ anopa na nwumre na mayɛ masako emu no ma me hia ma me fo bebree ebi ti East Legon ebi ti Jowlo ebi ti places bebree a me ntimi nyara me cantonment hɔ no mo bebi a skafo tititi wɔ e ka ne de ebi so awale a ɔmo kunu no mo yɛ de e wa abokyire no ɔno nko a wɔ ha no mo se ebi so ne ɔmo awale saa no obi wɔ hɔ no ma na mo abuki hotel sakese wɔ Accra isi na ya buki na wa de wakɔyɛ na sɛ woni ne nya na wate ɔka na wagya wɔ hɔ no wato ne kae de abefie so ɛni na musa ye wo fie hɔ no mo maame fo no bi so be fie hɔ weekends say maame mmema kakrai asema yedi nya mafa bɛka sa wo hwino ko ni wɔ aha na me wɔ ha se maame na wodi kan kɔɛ na wantimi anya ne ho adwuma no a wotua wɔ kan a master bu fie no Mami na etisen den won ho ahu ya yam show for the first time. Na menye bi da. Na on for bada. Na ma for bada. But na mami penyi a me mami size de na me fi bi da. Di oro no den ne won ho ma wusu ye yam hye wo. Eto me so. Na yi so eso sin ye wo hu ye na. No fo ana se na fu sisa da me hwe mami no dampa no so etu. Kaish. And now to need that kind of way no. Opetwo and also call opetwo you not tell me etwo de ye etwo no de ye Emmanuel etwo no de ye obo dog na obo aya na de come on etwo no asemni and etwo no hu ye ntie wantimi anko no ho no and now we be a shine that kind of way oba odampa no so no and then the age no so no sa brazil he papa yi bi me yam shime kakra o se nya class enya me class efie na amabe mu no me ya ho me hwe bebi a me friend efie a amabe hyem lam si ene mpa no mpa na mpa kakra ne besi 6 kra bet ma da so afili comfortable na nko ne esi sa si denum ho denum ayo nyunyu so na me yam shime at once also me be ma no mu ye bibia me be ma na anyere o want me answer mu David obusa sa den obisa me and I'm so this is the first time and ono amumu ye de e frɛ me master na ka kyerɛ ne sɛ ni si no ono atia e kyerɛ me sa akɔkɔye no huduma second time na make no second one edison akɔye oh me share sugar mommy so no be see 4 5 bi na di be 2 weeks and 1 month na and do 1 month be see 2 weeks mo na me ye de me sa akɔ share sa the same man no e kɔ sen fie hɔ a ɛno no tin oh hɔ de me ye bibia kama hɔ de ohode mi wusu sa ma me no krampo ono sa ma me na me de kan ko hia no first no ono mi sugar mom is more than 100 aye ne nan for nti na sa tam le me de fie ho no mo boys ne na mo kɔ ye nyina e kɔ be na me na wa be top of town alike metime kɔ anopa na enwumbre na me ye de asaba na ma ye de masaba sugar mom is ni bi se ho no mo ono no e se o kunu ofi nti no no ato ne ka ba e fie ho na nipa ba si 2-3 agina no so wo su ho fie ho bibia ete no na 3 bedroom apartment aye de team our rent aye wo so na e den omotime ba ho na ye gina no so ye nipa 3 obaba ko na ye ne ho adwuma nti ne ho sapa ni wi na wato ye nyina aka no ye de we bi ne funu kunu enjan ba sho obi ba krampo ani batikam na wa ye de e bia wa ye de
wa yi ne bana bana wa pe bibi ama ne den no de ne bana yede akoda ho no na ne bana yede ada ho no na oye na obaye ni wi ya no yede oto ni car me ma me nsa be ma me nsa ba ku ntimi no ana oh ba ku timi no be opese ebi wo ho no ma ba ku di a opese like na ne sakita me no be ma no de di agro sa na ha ebi su yede en no san ska no mutumi tua be se na mo yede nya katua those days no ni nyina ye papa guy na offer me makotena ho no agent ye agent on egi sika because asika na na ode yede ode to because it if you on hwe hia ye okay and ode ton tale ma ye empabua mo yede fa so be na munya ye fa so enya ni se ubedidi ada wontua live be wuti akra wontua hwe wo she atale free wudidi free we dey nya ska to bottom Niema yenye skaturu mostly ye kwa shio obi ho no ma bia woni na ka 1000 Ghana otimi mo bia 1000 2003 ndi trainer no suba na ede we kutuko musana to about 1000 na bro boss no 1000 no di brand ko obesa sechu o master no obesa sechu ayo se bia ya mo ska bia ede agwe chire na bia wo ba na wa yu ya ede amana na so ma sometimes say bia 100 200 bia na bia o socks ase no di ede asho odi asho se be ya wo be fia onyere hu ne ere ekoso na je se aduane nsa entare de won sabaka aduane nsa ntale ni ska ho Debi na ifi ho de na enije sound system so ho no weekends say ye be ye aduane heavy one na ye bonjum na ye sa mo sa oba won sa wanya kola kasi high dress na oko is legon okay oko sama si wonti mo ko mo nja ni aduane bi obesa ba on da ho so na wo akosisa ho na ye wo taxi driver odi eko okay na me pacho onyi ni se bia adwuma de mo ye no o shafa mo de nuro eye mo se be ya wa dwi ni bibia so bo je di da me nka say ye dro because tom bebre mo wa utimi bi so se na we na wo ye no wo hwe bibia o free na utimi bi so me hu say bibia me free no kwan no wow so why is it that we now all my ska bi kra ma enfant to e bi in case BBC a no person there enye dro okay da only nko ho me ndwe nko be sometimes kra metime aka say yes or no because sometimes kra me ka say ko baby metime hu say ma bre be come akwa no pa akoye adwuma ba e makọ anopa be si ma free fee 8 e bo be si 11 to 12 ma ba na 6 utime hu say ma bre but obeka ya no be hu say wa side jale esa ho medie ni bro brewu sugar mom is dia obedi o mama ya choka ne brewu sugar mom for adintra because that say 1 hour na say wonjira no so I say wonjira no so 1 hour and sugar mom for no omo ade den na da opese unni no no ahun say like mo have sex ma no ehun say afide na kuma yede atoni yem ono ahun say yeah omo what this young girls no oh yeah omo dimpa ntina na sa ya master no ono so wo ndro bi a ye 30 minutes there ene ye 1 hour ye 2 hours helps na say be a tablet helps ho na helps no wa hye no nsa what the casia mo so person ko 30 minutes e wo glass a ye di no 1 hour so one glass ena tablet no so ho ya chro ho 30 minutes ena e bi so ye dey 1 hour ena bi ye 1 hour 30 minutes nti mostly na aka be 5 minutes u ba be ko no anaka ise no aye dey 1 no nti bemba ni gina so saa wow nti u spare na style na opibia no so sa nti tana ne hu beto no na wo so be release na afide na no ha ira to no na akwadwale na wade wanda nti ade chia na waba nti sa na neti e pacho omu bi wo ha woni ne koda e bi otimi de phone e video we share pen on video wanim but e bi nsi da me start call any there but other guys na me no mo word them no ena last ba ko ka say like oni okoma me bi nche na ma me so video almost halfway no o mu na se ni nka na o yede ohwe sana e ba me die bia nto da me share bi sana na okohia obi a ugina so sa opamo frifie o na hotel Brabin ti ko jiska ko ada hebu so kumi wo share bi pen ma me bi no ne hu share nya din sa no awale o wu ye no crampo enche oni ne kunu wu ye ne enche o ma be ya adore ne crampo invite me boss na ye ko e wa so lo na ne ko jo no o severe special e de nti ayi so o ye adore ni bibia e de yue ya na me ko hia no na hotel e wo hotel ye ko
met my Ah, my motor in the bajo. Who take a CB power Accra Hono. So me Gina so sa me share me the awareness economic command to me be mana. One can go bet my faint tire. Because me dinner after na me who sa wa jan who nyina tumpa no so. Na after na me fi say be a feeling or the feeling. Na me da so gina na chi bo ma no. So the way me say after na ko na me too me be ma no. After na wa jan who nyina da tumpa no so. Nti na me so me koda be nti e da ho be si 30 to 45 me. E na oye de otini no si ha nko kumi o. E na ko dwale na otua me ka no so okọ. E na me da ho ade chi ya da me buy. Nti onum no fo na say na nsu omuti wanom. Mostly sugar mom is ne enyo mu nyina na pe saa we ne ebi die na omo pe ne se obi krampo ho no mo kwa o ma wonyere wo ndi ne me hia ma me bi ono ne die ne se bi oba akwadwala e kama na wa leke no ne ho ba na wa tie oka na oba. Okay, aleke nso ya de ho. O mi ya de. Baba. Odarama. Ozo tui. Na minim se ade yi tu anase ye free mu die na opa akire because assignment ase. We so be gusa ho asem. Anu ntia minim se engine ya motor to free mu. Ana legend Odarama to we besra wa pase no mu nchiase. Acho abuso for interview na me ye no. Abranti okasa masirimu ba o mi ame ba o. Na no papa ti baabi na omu di mpani nkomo. Na kwada we bewura mu ade na opa kire. Mo am obonti mo fa messages ni mo wan kenkan. Me asori nti no me mpese me basa Yesu nti ni di nkomo wo Christ mu me da asipi du so no. Mama ina no dia na ni refi ina no. Kwa kwasi mo busa wono. Utu free man na say uyi free mu dia na ba kire. Because the one mo aye din e wo me me tu free mu. Na che papa. We busa na dey. We ya no ni je we sembe be ba ba. Ho da che wa dwe kakra go bi ni. Ade de utu free man say mo din. Achim. Ba say uyi free mu a. Na me pese me nyanti ase kakra da. Mo so say yi ni mu a ye misa. Ti we dey be sloppy we to ato. Mama Daddy. Me say sugar man before no omo pese do be ma be hye na se na omo peta free. Eye 1 be bebre pe edia edina na bebre de pe. So we young girls now sheshia ma ene omo nyina. 94.1 pa ne pedi. Mpenyifo na. Ma me pani mo hye na wo hwe ani age base. Wo do ani bu a base. Ebi dia betima 55, ebi so dia betima 60. Na obi wo so awro no ho an to na atwentwem. As I'm ready. Mpenyifo sa no mo di omo ho ne tuturu no mo sika no. Obi wo ho no ma me bi de na ye de. No kwa ye tu na ekọ. Mema tu. 94.1. Oti ajinga no. Nipa tu na ye de ekọ. Ye call ye answer no be sex no owo no ani doctor wo fie ho. A doctor ne be ye ne ho adwuma be si we 30 minutes na mo muti ho na nsase ho na mo num na muti enyu. Ansa mo akọ ni nchen wo dem ho no. Mo kwa mutimi hu se bibia so ye de kama. Wow. Na ushia bi so a enkoyi center na se din na o kan bi za se bi wa enye man bi wanye de wo hu bi tse de ade me start me sa sugar mom na madam for no link ma me me show bi a wa disappoint me da ebia tam young girls na me di omo na me hu se bi wo be ko na enhyere enkoyi sa panifo ne de me share bi sa sada wow na uso ko share obi a uso odin but ono so ho pa afede unya akoma nya kura bedwane wo share bepen me start here ntina na ebeto sometime me nya adwa bebre ko no me lucy match da oi ai mami funa me show mo nyina me ye medjuma ma ne ni ji ma me so me ni ji no ma kakra na o ma me kakra na ma fa me ka ba fi me lucy match say that na yo obi wo so man oni ji ne ho pa a chese on de yenya kase ho na akwa a chese heaven na aba ma wo obi sa ho na edi entra met my boss ama me bi ready mbuni din ji na wo no ho ama wani ji a chese ye kase ho na akwa ba bi awu ampa na me ni ji na di ne wo ono se na ne kunu wa abochire oba akọ pe na ye da yiwe no ntale ne kunu di aba na kunu ye boutique na we yi otimi yi bi na wa package bag ma no di ama so me kọ ni ncha na ya me ni ye de eji ya ansa ska no betia wo no osa yi ntale no ena like uni ni di nkomo ono no on ma taxi ne me fa wo obesa ono o time dia e bi on ko yuma no obesa to nika
Okay. na wote ne car na mo din komo na wa be siw fie na wasato ne car so ono de na me ni gine ho pa I mean share no se bi o ka se bi o ba ware wan ka ba ware oh those days in the okasa oba wale me a ka ba ware make say bia I'm in so yeah nka mapina wale no na enye wo se bi ankrofo yire sa na so form sa no na ehu bi ammo enye wanwa me start here na ehu bo me but ebe do sometimes na ebe ye normal man because me start here na be gin say mami usi wa wale na me kwanche ni kunu ko shabi ha ko bo mi do na bia we are no see me omo awale no omo na e ko shi omo hotel no nti ne omo wale no omo na e ko shi omo ofie so e ma me be ye de me be ye okay say bia hotel dia enye no kunu fie dia me okay ya sana na eti omo na ko mu fie no na omo wo ma hu ebi wo ma na bebre wo ma bebre ma wa bu chiro be ko sometimes kwa wo di do cramp na ne ba na frɛ na wa ka so pie na kotena na ko she ba house no ne ba na ye video call oni ni yo timi ka so ni sakita bibi mo so wia na wa frɛ no pie na mo start mo yima na odi ni phone na to baby bebre wo ma bebre su nya de nimba sana ko wow abusuafo hi Ezra 94.1 Ezra TV baby a wo hwe bia no you come say adum bema masaba okay na mi busa say we unum be pen me num bi da bet ne sana mai da me num bi da na master di bi share sa wo di bi yensa lesle no nti utimi num manage no be say bia ma smoke we say that me ni bi za be boys ni bi no mo yere omonum okay na wo mo no o doctors wa mo hwe mo ana ojuma no o doctors no hwe mo doctors nye de e wo ho wo yale de e betima anya doctor de ai de amo ba so hwe mo pomodin de munye bi za de bi ono an say na say bi obefo siko ono ni de ni sika na na ye de okay ba ye wo doctors mpanyifo ho no ma say bi wo dane say bibi o say wo yale a e betima du ai de akọ ho no ma ya de wa kọ show ya o doctors wo ho yeah oyo obi a na otata mo se be ya wuntimi miane mfini nchi ana na bi sa ni ho ebedu sometimes no tutu mi say ebedu sometimes me kase me ko bibi kra onyanka me ne obi nyere nko because me be pesca more ere ema no because I say na boys ne nyina do no obi akitanya I say na me media ne na so na opeso obi anyere me ha nti me kra me krambu se me ko bibi ana me anti wo no me ko ho me na ofo bi wo me ko sere mo o pese me ere na ko sa na ko na e kamia se wasma kai na so na obe maso pacho betime ya me ahwe o many problem betime yi metima yi okay ne e ko enu kakra ojama asori nti ojama asori abusuafo ojama Kristo nti wa asori e se program wa he yon ko heaven nti wa asori Olivia de wa ojama penkuto wani mo bra na ya mo da so ma me ahese manfo be hu e pacho e ma na ono mo hia no di ade nti no mo pe be ma ne be ma so e di ade nti mo de say what can I say? I think say sugar mom is not matter say because a bi ho no ma or on the say some prayer ne fe ne kase no ne kase ne ne fe keke e bi ho no ma ne kase no me kase o ma mi so ono de o ma mundi no ono most lot aba e ho fi ho obeso mu no de di agoro mu sani ana wa ide watu am ka no ko no so ni die no ono ni die no no si ono si no is in for women okay so a man di omu yi ni ye de edi ni dia go be member de ene fa obesu so mu ama ho aye de asa ni be se pass woni ni be de company e be bi dia de bi di omu nyina because the team bisa that question we e no beti radio so TV so we waduro ho ma be ma yekese ma be ma na ekese a e ma so waduro no ho ma e ma so de yekese tokro ban e no mu di koshim na se man so nyina ni je be ma kese na me ntiase no ntu no woda na no ne kese no omo se omo de ye de omo ni je ho se ni na ba wura no mu yi sound na onu bi koda ma ni dwane ja ne peto hotel penyana wa apart from amina na me kase nka o ya fenti agumi so no me no bi anko ma ne dwane ja ne peto da de omo timi je ye na ebi su timi su won se mana o su ni na ni jesu anye su ebi mu ani jesu no mo ye ne sen oda roma o kai bi and to say the way oba have sex okay me Roma so nti do kan minim so o je kire me Roma so I say aje ha
fact me that I say ojije ho ma hey girlfriend so ni ko tun na cheche mo girlfriend mi se bi eja dikin so onye girlfriend boy here enje ana enye yon oh they be na enije na aje you should plan because ata they be on carry bi sa na no sa na dia ata ma no na ti mo mura oba ye sa na sa odi na da ti mo mura ma otimi gina ne so yi otimi hu se ne owie no ofili nti afa na oba enta ne mo aje you plan me onboa me nti bibia am se so oba ye sa aje you plan na oti fili no ye Roma so for the years e be jai o aje you plan me aje you wish dia na usuro there be make say na me kind that me start here na bo me hu kakra ba me ye kom kakra bi na e be ye normal ye na ultimi ni obi hia ma mo jetimi tunu na mi hia sa bi ne ne ye na mo jetunu e bi me friend boss ni say eh oba no call ni de me pension shi bit na so but I don't know say bi am me ni ho nti bo ni because eh wo ye bad o ma me no friend say e ma na wa koye na no oba saba ni nche be che because as also tenant shoes kakra and shoes su kakra ama ne ho to no okay enti wo so no adrobe na so wo ye wo wan ka se adrobe na ye wo me man ka sa ye me ka se bia bebia me free na wo ya busia me bra me di ni chi kwa be ma so cha me enti me ka se bia so see kan dia so mo wo program che ho ba pa bia di o asem ni na be ma isu adi wo ya busia wo e ma na mo famra kotika sia mo de ye me nti ase o ojama da sorry ndi ejom person so for beti me so ma mentram baby so me bonsam jem de ho na me continue freeway mama ndi bajo na e ma no so no ye obi wa okwa na wo mpe but skanti na ye tua na wo so okọ ndi ntina mpesa o ba type no me start ya na me share mpe ma me mpanyfo wo ma me size na wo ne kwa kwada no da u kone se u yue na se oba u di che wo be ba baby o ba be da no feel okay like so na esa on kona sa sa na ya da ina akoye ti ma me fo mbani fo no mo fo na extra na wonu ma na se de wonu tramona na no fo ma me fo mbani fo no over hon mo be ma wa de was so ni no we your feelings ma me peni mu sa no da me sometimes be normal ma me koya me feel ya ai wow nti se na okoba sa na oto woni ade wa dwemu se na si ye wo ye adwuma pa no se be ba ya me be ya adwuma me pon me sa ko ye me adwuma foforo no well said that we the kabisa bibi say na e do na boy ni di ya na because sometimes me kwa ba no me da hon ma me timi sole na me a me to ho dwun say adi we nka skai a me kwa yi ni nyina nka skai ba me kutuko ma say 1 year time then nka me save e kra nka metimi di ayede bibi aye bibi ba ni nyina no ba ya na eja obo sa hye okwan no ayede wa ji sa ska oba sometimes oba free we ayede aba no na ya chinkosia crate kra ya yesi chesi wo be ba no kra na aduane o emosu sase so na sugar mommies na bi so order aduane osu papa yi ho na e to di bre nti na aduane hye fridge mu so uti odin a sometimes na me dwen say what's up e dey na koso e dey na we more time so didi we na say o rest kakra nyum we hu na wa ere wasa say o nkwa za labani sa shawo fo bi no mo so wo e ho down go na yakotena ho na ere ye tie ndum kakra na onya bafo so kan wana bafo oh ya odie sa mbrofu line die monya bi David but abrofu member ena ere shom form 2 omo labani for say India for na China for David be from America other places na madam for no links boss wa Abuja boss no say tamana na efa sugar mommy phone na fa sugar mommy phone no ena one day bi na sa ta minim me na mini be manya de ena bi sex da so one day bi obaye ena ono adi obaye na ewu fi ho no na no pa Sunday bi obaye na $2 ye de gumuso aguye so no si new contract aye de aba so na nyina epesi yen hu adikro ena o si we hu si ade ye be di cedis na ade dollars ena si e de no so si awe edwuma na ye no wanya mema de aye de aka ye ho so oka saada for saada ni there to be frank me nyanka mesi sami nyama aye de afri oba mi sabi sami ozi si amesi sami nyama na me kohe so na akoye arewo ni enigye nti eni mema de na broni na odi kan fa to sare do presenter penyi no okay no ko ni fi mema ndi ba cho mi so mo ko ni fi ana se mo ko
hotel ono di kan ho ono me na me di kan ono booki dan me do ya na receptions na di dedicate ama me so me wo ho no mo ana ono ye de e bae nti erode presenter na nem ti no ye be share doctors mpanyifo ebi wo kolebu ni that kind of hospitals akesi no true ono na wonya wo true ono and on madam boy no so saw more links member okay aye de ye ko nti o film na konya abrofo so to aso odi abrofo na chance no na abrofo no ba okay ono na adam for America ho so abrofo no ka so mo ba Africa no aye de na ya wo ne na anim se na other guys no mo wo bibia like they stay one place ha obune no mo ye memma no nko a and yes your side ni ye ma nko a okay so now that no abrofo memma na adam for bi won to ma be ba no aye de wa link abrofo no timika so mo ba Africa on person me di kote keke no mo sanye de ebusia me catch nsɛm no deɛ emu ɛde ɛsan so ɛyɛ awerɛho ɛsan so ɛyɛ anwanwadeɛ bɛɛma yɛ hook up ɛndeɛ nka ho deɛ nyama akɔ so wɔ hɔ ankasa yɛnua bɛɛma no kasa no ɔse sugar mummies no koraa te bi siesie ɔmo ho yie si yenya afi na yesi so nti ono no aspect no o feel sugar mummies no more than young girls sugar mummies asem we die we say me ti audio no mu nsam no I will say kura gu tie yenua be ma nsam no obusia na eye me nwanwa to the extent say muni sugar mummies no deda ko wie say muni mema nso deda uyo ba na onyanko ba ehia na ose ho ye mefa hweyie sanso na be man so onyanko ba ma ehia o na oka che se ho ye mefe hweyie because ho ye mefe no bibi etechire yenya be man se na dan papa bi ena ehu no na ka se ho ye mefe ono die eja ono die wafa ne se eye normal sometimes we hear be ni fie nso nyama bebewe etu you because obi kasa denim se nkan ho de ejuma wo ho nti odi be kwankan na bibi etimi atumpon ansi yenya be me asemi a okay okonkan hook ejuma ena okoyeye ifiti ase ne de ehun ne se edin yo ba ekọ ewieye no onu ehun ne se ade a oye no emboa no na ebeba ne se na mesa so akoye ejuma aba na me boss agiska na pa se me de me nyeske bia wo me ho nti ebeba ne se na so be nyeska de atitutu ho ansa na wafi why wadi se o minya 1000 na say 1000 cedis a mefi ho agiska ne ma obi atare o mu hye free eduane ye free but siko mo de to o mo ho die yemfa mo ebusia mitie yenua be me yasem no awosi egumi emu radio presenters emema emu abroche for mema ema ma no kwa sugar mummies no kwa obi kwati me ka se me like me fa mamu ba mema no me pese me de wade ni di ago keke na me ho sane me na so ho sane o na me tua oka wanwa ibusia yenya be me yasem no de me a meti he eye me wanwa fatu ho yenim se ababo no nyama ye difficult de nyama nheda nko ye de nanso eto de bia ahotre e de yen ekowie bebia enye
Bibi a yenya yadwen se ye pese ye den ye wura oho na ho kire e de ye ko. Yenya be ma wanya ka kire se na eye ne pe se onya di na nya ne pe o. Aho kire nti no o de ne ho e ko wura anyama wem. Sisi a na ewie ye ne den. Sugar mummies. Ebi mu ewo kunum sugar mummies no. Ebi mu ewo kununum so omu di omuchi na ye ba ka asem no bebi a esanso ye me wanwa ye maame na omu call ni outdooring na se after outdooring obi a wawo unu kuti na osanso ni hook up ni esanso call hotel koda iman suru adie ma ensuru adie ahokyere tiri de ko wie be bia wo unye wadwe so bira ebusia yemfa wei entu ye hofo because asemu edie enwanwa eninti yemfa entu ye hofo memma ska anase ahokyere edubekọ ko wie be bia unye wadwe se obawie do bibia se so je brema ye kohwe video na ebaaye esanse ye nua be me ya asem a o ka no eya disua de kese e de ma me ene wo ti yemfa ye hofo na yemfa mbo ye bra na dachi bi aka se ma bobra ya fe na ye ba yemfa ye nua be me ya asem ntu ye hofo so your ba uye bema fa semwe etu hofo ebusia ha ena me de bibia ebesi na me ka se aha egusu aye Emergency Ghana TV eso subscribe na like na share so e ma afofo no na da ne da nia o do comment so e de aba comment section e di amegiswane Keche Mami Esi Anderson. Have you ever tried to buy something online only to get scammed, or have the seller waste your time? Or maybe you're a seller who spends hours preparing an order only for the buyer to cancel last minute? We get it. That's why we created Copland, a simple, secured marketplace designed to protect both buyers and sellers. Copland is here to end their frustrations with a reliable solution. Our team noticed that a lot of people are either being scammed or losing valuable time and resources due to unregulated marketplace practices. So we built Copland to tackle this problem. So Copland uses a secure payment method known as escrow, which keeps payment safe until both the buyers and the sellers are satisfied with the transaction. Here is how it works. When a buyer orders an item, the payment is held securely, meaning the seller doesn't get paid until the item is successfully delivered. The seller is notified and can accept or decline the order. If accepted, they reach out to arrange the delivery. Once the item is delivered, the seller marks it as delivered. So from there, the buyer has 48 hours to confirm they are happy with the product or to request a revision if there is any issue. When the buyer is satisfied, they accept the order and the funds are therefore released to the seller. If no action is taken within 48 hours, the order is automatically marked complete and the seller will be paid. Copland is here to build trust in online buying and selling. With our escrow system, both buyers and sellers can feel secure, knowing their time and money are protected. So why not try Copland for your next online transaction? Visit us at www.copland.coplandtechnologies.com.